Pasok katalon along. Tin pen jesong nangji British satum ariding pen. Solajong emitang Kacaria Jakong, Rat Kacaria Jakong, Long nangji pusi Pini arani bangke 26 Januari bangke Ilitum Bharat angkang Kacaria Jakong long iklo. Lasi Kula Sohot Patir Pibon Sadhin long nanggipu Akemang Ilitum Palaso ke Japon Ilitum hanang ke Japon Kalitang Mahatma Gandhi pencenglok Alang long kacerap doon na bang pubang bigituan Bakar biang long kami Kula Sohot Karbia Dorbar pen Disigonsil kehang lapen aprang sadhin kehang ahot laso kacerap do nabang pubang pi sarsing teron langkung habay pencenglok mai pu Karbia Dorbar konjun bang semson sing ki pencenglok song bi pencenglok kacerap do nabang pubang pian aphan nilihin penalang itung engdok ringni ki dolmi ji aphan Sining ang song alang itum kharjong ing kiriet ke dolong ia phan nili arna mahir jume lapen arna phan atom piglo ton mali etung leto ma jerding klui pen kaca song Karbiang long isya phurkimo iletung theklong Karbiang long hembrek hang pencenglok 1986 samubien pencenglok Lapin ke Kula Sohut Hembre ke hang asong Pen dodo pensi Isi Suluk sudah asong Hele ke asong pen Hembre ke pan Kace song penan Asong dulu KNV KPA pencenglok UPDS pencenglok Kula Sohut 15 August lapen ke Republic Day lason katalon ahot iletum lason ningarong penitum talon long le lasohot kaita kangki lapen kakam kedoe ke bon penine do stay si pini phurke mo ang langam lo promte 1991 kame ke bon lapen kangkir aning kanwang ka Okchun prana song tu bhile ke ora song tum bonwer titi
kita pinisi porque boke 1992 pen nonan bang bom bon ta piningan ingkanan ke ye si monsan ason kar genglong itung heglong lo 92 pen nonan tuningan ako sa ciklon dame bon dobom lang sa pining Republic Day katalon hoda bangke Bharat angkanglong solajong aja kong kacari aja kong kelong ahut pining indeng troxikera hini laso katalon hoda bangke ningkan ko ra sirke ba philo pininga bangke ke bon ka bepin lapen ke karbenglong kangkir lapen ke nona bangke ingsam jin pensi ile tum ningarong pensi pini Republic Day bangke talon pon lasi nili ada kacuronan ya bangke United People Liberation Army UPLA lapen kabi People Liberation Targa KPLT Dimasa National Liberation Army DNLA United People Revolutionary Front UPRF Karbi Longli North Kachar Hills Liberation Front KNLF Kuki Liberation Front KLF lapen Kuki Liberation Army KLA lapen People Democratic Council of Karbi Longli PGC KFHAN Nili Tim Karbi Anglong hin mate Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong arat hoi penalang itung phan nili suri kurwang thula pen kardom pajiriklo lapen alang itum kemang alang itum charter of demand alang itum ajilding kui pen kache song hele ke ot pen alang itum government pen central government state government pen kache alang itum aphan kache song la pen ke alang itum akemang aputha pinpur alola lang itu central government state government han pajirek lo lapen batai alang itu government of India phan chinki je thang lo lapen ini tum Karbi Anglong Autonomous Council mate tim Karbi Anglong hin pentame alang itu phan prabjin pen chinki je thang pen alang itu ke mangakam pachun ponbek nang ipusi ini tum tim Karbi Anglong hin pen Nili MP kai pendanglok nili tom Home Minister ke hai Amit Shah pancetong namsi lapen ke central government Home Ministry atum pen chinki je than pen si alang itum lam chak nak pilo prabjin pen alang itum kemang hala kemang na pichun dia phan central government lapen state government arpu yang lo laselang itum chingsai bom lo lasi alang itum phan Government of India na repoteng ke Home Ministry pen Karbi Cultural Society Karbi Festival katalon aprang made la songbong si alatung han ka chingki ke than ka pitu je phan final agreement phan central government pen angring do asi non mang li atung nilitung Karbi Anglong Autonomous Council pen binian ingkan ke deng pondo Gerara phan kipi pucu angbong on ma Karbi Anglong rat phan kipi kapi jirji laban sayang dengan klaim ji ma lasok on ma ke klaim dang ji lasok teng manil tum klaim une delo athema nal tuma chini lo chu ke dam tang dak bil theng kang ka thang flo alale to phan thola ja ke chok ke jo namar sai nile tum 13,000 laso war pen laso pil thepen ke damnang penan officers pen chenglok penan bang thu bang phiatum alang itum laso pil thepen chi onang lo lasi tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council pen mate nili jongjong hin penalang tong phan arna madom pik lo alang itum chome phangme ki tomi je phan re ningkan inge prang lo je dipuai chi pen chenglok je kitu go atu maphan sai ga tuki pen alang itum kiring munjia war sai abide atu phan ke ha pepa ke klem atu phan han ka chojo Karbi ko aben Karbi pie atu phan Karbi Anglong Autonomous Council pen ni to
suri pho tamil pen ni tong teng kon pho la pen ake joy pen selang itu pha aso fi kucing ke pikun dia pha ta ke lo to mas konsil pen siklem pon on namle tum ni tum tar ke lo to mas konsil pen je medical kacang लीजिए pha medical student kacang लीजिए pha medical student क्यों ना तुम medical college kidung long dia pha alam kita ka पैसा open ke 6 and 7 semester pha 1,45,680 अबे 6 and 7 semester pha 1,45,000 की है 50 की मिलेगी और शॉर्ट टाइम का मिलेगी medical student pha dan dia lo tu mas konsultan dan orang tangga kalau dorang itu lapen ke kalau medical college transfer se benefit ala itu manisi Lambon ka cetok ni ka dia tu mas konsultan ala itu dia lo itu student itu pipiman ke klaim sayang dengan tamelang itu berat ban pacinilo lapen lo ketok bang atung pakai kitab jong si tok lo pulang te karbila meda mai tum si hala so banking chapo jong si choklim lo pulang te nil tum karbiang lo autonomous council pen alang itu apan pininga budget alang itu la reporter recognize reporter atum pen la pen ke pakai kitab ketok atuba tok bang atuma pan karbiang lo autonomous council pen insurance surik lakep kep dipon bobusi nilina tum han pachinilo don mang liatum niletum longle pota pibom wang bom lo karbiang lom ke doan iletum 6 Sidul district tarik Inspector Upendra Kumar Khaklari. With second parade in commander ABSI Pradeep Bora. The first contingent we have the Assam Police led by the platoon commander ABSI Maneshwar Borgaloy. The second contingent we have Assam Home Guards led by the platoon commander Havildar Bal Bahadur Chetri. In the third contingent we have Difu Government College NCC led by the platoon commander Senior Under Officer Arjun Mahato. Led by the platoon commander Senior Under Officer Dhanti Das. Fifth contingent we have DAV Higher Secondary School NCC led by their platoon commander. In the sixth contingent we have St. Mary's English High School NCC led by their platoon commander Senior Under Officer Sir Sokhi Timur. First time in this grand parade we have District Institute of Education and Training led by the platoon commander Rebecca Bisubu.
which is then followed by Department of Health and Family Welfare. Now we'll be starting over the cultural troops participating in the 72nd Republic Day Ceremonial Parade. The first up we have from the Garbi Cultural Troop.